Kaldırım geçip koyulmalı. Bırak. Ben ayttım ya bu Abdullah Prezident Taşakeri diyen prokuror oldu. Bunu başkasını tanımıyor. Ama değil işler böyle. Telefon alkolunun canına kaç zapıştı. Yaşas. Dayandıra koydum arızda. Отправляю в Генпрокуратуру. Юрист өзі барат, прямо Генпрокурор барат. Дистерменен olmuyor. Барғанда уже Генпрокурор бұларды көрген жайын уже брат 20 жылға кестесін. Мен ошол вариант тұрады. Не қылабыз? Первый вариант деп сұрайды. Талғат, айтуке, жүрегім езбечуке, өл қовайын мен өлі. Короче, брат, $10,000 поставишь bir saatte. О не сен қыласың? Bir жұма десең, bir жұма десең. Болды, семен разговор жоқ, все. Бұл заданиясымен, генерал заданиясымен келді. Бұл ұнша албайды, 2 кило албайды. Генерал айтты, қамала деді. Арызданып баршысына 20 арыздарды ташиып менен, мен ташиып кәнде генералға. Все, болды. Күйдің сен. 20 жылға кешірмесек, чоңдордун алдында атты мен. Сен Альфаны ждей уже. Bir gün gerçek. Жоқ. Bir gün кимдермен тартып чабыз. ÖKM, прокуратура, все замешано. Мен экс-президенттин мындай мактанбайын деп соттоп койдум. Сотке. Там беришкен, мындай жакып кетти. Мен карасаң, Elesi tutasın mı? Ben sana Müslümança gel utandım. Çok. Çok. Ben atla bakayım, atla git böyle. Çok. Dinle dursun ki. Kıs. Sonra bakayım. Фамилия, имя, отчество. Тайлаков, Талгат. Громче. Тайлаков. Который райк? Тайлаков, Тайлакович. Год рождения. 1902. Otur başımda. Не oldu? Год рождения. 1902. Где ранее работал? Не работает. Уроженец. Уроженец Жогород Жалбат. Жөлле болса не oldu? Ayıptım o. Ya kolda verçi. Aha,